Ini hoax, ini tak betul. Mat Saleh, Mina Saleh itu milik Bali. Kenapa sekarang semuanya pergi ke Malaysia? Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Dulu sejak saya kecil, Mat Saleh, Mina Saleh itu tak terlupakan dengan nama Bali. Bahkan ada yang mengatakan Bali itu bukan Indonesia. Saking famousnya Bali, Bali menjadi perhatian ataupun pusat pariwisata orang luar negara. Tapi di sini saya merasa tak terima dengan keistimewaan, dengan kekayaan alam, dengan pariwisata Bali yang dikuasai oleh para turis-turis ataupun pelancong luar negara. Ini ada yang tulis di media sosial, menayangkan sesuai dengan fakta yang bertajuk "Lepas dari Indonesia, Mat Saleh terkejut tengok kecanggihan Malaysia". Kenapa? Kenapa Mat Saleh ini meninggalkan Indonesia? Ada apa sebetulnya dengan Malaysia? Oke, kita beri translate geng ya, biar mudah untuk memahami. Oke, lepas dari Indonesia, Mat Saleh terkejut tengok kemajuan Malaysia. Bila ada Mat Saleh puji kecanggihan Kuala Lumpur dan siap cakap ia antara bandar terbaik di dunia, itu sebenarnya bukan pujian yang berlebihan. Memang itulah yang ramai pelancong rasakan bila sampai ke sini. Ramai orang barat mengaku mereka tak sangka Kuala Lumpur boleh jadi semoden ini. Sebelum datang, ada yang cuma tahu Malaysia sebagai negara jiran Indonesia dengan budaya yang hampir sama. Tapi lepas dia menjejak kaki di negara kita, pandangan mereka terus berubah. Bagi mereka, Kuala Lumpur nampak sangat maju. Bangunan tinggi yang moden, lapangan terbang yang canggih, bandar yang bersih dan masih banyak kawasan hijau. Semua ni buat mereka benar-benar kagum dengan Malaysia. Okay guys, first impressions of Kuala Lumpur as someone who's been here for less than 10 hours. Tak sampai 10 Actually, you jam. know what? Let me show you actually what I mean. The chaos, guys, it's so busy, yet surprisingly so organized and so clean. Like, I have never seen a city this clean. I think Malaysia needs to teach the Western countries how to do it because, honestly, I'm amazed. Like, I'm truly amazed. And then there's the train, guys. Oh, the city. Semua terkejut, Cuk. That's the stinky guy. This is my view in Kuala Lumpur, Malaysia. I'm doing a visa run from Vietnam, so I am going back to Vietnam. But this is insane. I'm on the 29th floor of this condo, and Kuala Lumpur. Let's make the best of these 5 days. Daripada video tu, jelas nampak betapa terujanya mereka tengok perkembangan Malaysia. Dan bukan setakat bandar yang moden. Perkara yang paling kerap dipuji oleh ramai Mat Saleh ialah tahap keselesaan bila berada di negara kita. Jalan raya lebih teratur, tempat awam bersih, pengangkutan awam senang digunakan dan orang tempatan pula ramah. Rasa selamat dan selesa macam ni memang penting untuk pelancong. Bila mereka rasa tenang, pengalaman mereka terhadap sesebuah negara pun jadi lebih positif. Sampai ada seorang Mat Saleh dari Australia yang bandingkan Malaysia dengan Indonesia. Dia cakap terus terang, Malaysia bagi dia lebih selesa dan lebih mudah untuk dinikmati sebagai pelancong. So if you're chasing a party, definitely head to Bali. But Malaysia is probably not for you.
And look, that's just being real. I mean, Malaysia is more for your expat families, cultural sightseers, retirees who want stability, safety, a bit more of an authentic experience. I mean, honestly, Malaysians like their respectful, modest, chilled lifestyle. Plus, they're all about their food and they do it very well. And look, for our family, that's what we love about Malaysia. I mean, nothing wrong with Thailand, Bali, you're chasing the party club scene. I mean, great for the $2 bintangs and the crazy nights. But look, Malaysia is just more a raw, kickback, Southeast Asian style experience. And look, that's just what we wanted to show our kids, and that's why we're going there for a couple of years. But hey, different coasts for different folks. But look, which scene do you guys prefer? I'm keen to know. Let me know in the comments. Daripada video tu, kita boleh nampak dia bukan sekadar kagum dengan perkembangan Malaysia. Dia juga rasa Malaysia lebih sesuai untuk orang yang nak hidup tenang dan selesa. Menurut dia, Malaysia bukan destinasi untuk suasana parti macam di Bali. Sebaliknya, Malaysia lebih sesuai untuk keluarga, menikmati budaya tempatan, makanan yang sedap dan gaya hidup yang lebih santai serta selamat. Kalau tengok dari sudut ekonomi pun, Malaysia memang berada pada kedudukan yang kukuh di rantau ini. Pendapatan per kapita negara kita lebih tinggi dan nilai ringgit juga lebih kuat berbanding rupiah. Perbezaan ini dapat dilihat pada kualiti infrastruktur dan perkhidmatan awam yang dinikmati oleh rakyat dan pelancong. Sebab itulah ramai pelancong asing rasa pembangunan di Malaysia berjalan dengan baik dan pengalaman mereka di sini selalunya melebihi jangkaan. Awalnya saya nak marah, tapi setelah tahu fakta macam ini, jadi malu. Sebab fakta-fakta yang ditayangkan ini betul. Bukan saya iri dengki kepada Malaysia, tapi kita harus lebih giat dan semangat lagi untuk membersihkan pariwisata di Bali, keamanan dan juga kenyamanannya. Jangan sampai Malaysia merebut turis-turis ataupun pelancong-pelancong dari Indonesia. Saya tak terima dengan masih kurang terima saya, geng. Coba kita tengok video yang berikutnya. Berbeda jauh dengan Bali. Minasaleh Bali, siapa je yang nak kenal Bali? Semua orang ke Asia Tenggara mesti tahu Bali. Bagi pelancong barat, dulu Bali ni macam syurga tersembunyi yang bagi pengalaman asli dengan harga yang berpatutan. Tapi sekarang, pengalaman tu dah mula berubah. Kat media sosial, ramai pelancong mula mengadu Bali dah tak macam yang mereka bayangkan. Sampah bersepah merata-rata buat ramai pelancong rasa tak selesa. Selain tu, ramai juga orang barat mula bersuara pasal harga yang makin mahal dan terasa cekik darah. Memang bagi efek pada keselesaan nak bercuti kat sana. I have to say, Bali is the biggest rip-off. Don't you think? What do you want? Bracelets for 200. 200? For what? For a bracelet. Look, the bracelets up here. Lagi. Quoted me 200 for one of these. How much was that? That's like £10. £10 for a beady bracelet. Like, come on. My bracelet, this one here, is like non-tarnish and everything, and that was like half price in England. Look, these prices here in Bali are absolute rip-off. All the markets we've been to, they're overpricing. Like £15 for a t-shirt, like a Bali t-shirt. Like, just a rip-off. So we're even trying to get a taxi, like the boys are trying to get a taxi over there. So the Grab's coming out like 72,000, which is like, I don't know, like £6. And then the Grab's ringing them up and going, no, 200. So it's just, everything's like a scam. It's so scammy, it's mental. Did you ask anything? Did you ask any price for anything? 200. 200 for a blow-up ball. We need to get a tourist area, I think. Selain tu, isu keselamatan pun makin jadi perhatian. Baru-baru ni, beberapa pelancong asing kongsi pengalaman kurang best sepanjang berada di Bali. Ada yang kata mereka alami situasi tak selesa daripada penipuan kecil, gangguan lisan sampailah ke perkara yang lebih membimbangkan macam cubaan jenayah. I'm feeling a little bit scared and a little bit shaken right now because I just got a lift back at 8:30 at night in Bali and my Grab driver tried to throw himself on me when I got off the bike. He gave me a very tight hug and then pulled me in for a kiss, and when I said no, he kept trying to pull me in for a kiss and said, come on baby. He was asking who I live with, who I'm staying with. That was really scary.
And when you're traveling alone, I've got no one looking out for me. If something happens, nobody knows. I'm just so grateful that nothing did happen. Dalam masa yang sama, Malaysia pula makin dapat perhatian pelancong luar. Negara kita perlahan-lahan mula dilihat sebagai alternatif destinasi yang menarik tapi dengan tahap keselamatan yang lebih baik. Ramai pelancong barat kongsi pengalaman positif bila datang ke Malaysia. Mereka puji bandar yang lebih bersih, sistem pengangkutan yang teratur dan paling penting, rasa selamat sepanjang mereka berada kat sini. Guys, I love this city because it's currently 3 a.m. in the morning and I'm just casually walking the streets. And it's very safe, very peaceful, and actually pretty busy. Well, it was pretty busy. And now I'm in a more quiet area. But I promise I'm safe. I love it so much. Guys, I'm doing something crazy. I'm actually riding the scooter thing at 3 a.m. in the morning to try and get home. Yo, it's been quite the mission, but I think I'm doing alright. Okay, bye. With so many motorbikes that came past and actual scooters, like most people here use motorbikes and scooters, and for some reason now at nearly 4 in the morning there were literally gangs and gangs of dudes, or people in general, riding on their motorbikes, and like as they came past me they were hooting and cheering me on, and it was just great. Yeah. And this was actually the perfect time to ride that scooter because if I had done this during the day where there were lots of people around and it was busy, I literally would have ridden into someone. Not gonna lie, I would have crashed into so many people. So thank goodness I did it now while it was pretty quiet. I would highly recommend that. I mean, who needs a car when there's literally public transport and those scooter things around? It's honestly great. I really want to live in a country where there's easily accessible public transport and you can walk everywhere and it's safe and there's those scooter things. Yo, that would be my dream. Okay, anyways, let me stop walking. Perubahan persepsi pelancong terhadap Bali dan kenaikan populariti Malaysia ni bukan berlaku tiba-tiba. Ia datang daripada gabungan pengalaman sebenar pelancong, pengaruh media sosial dan kesedaran tentang pentingnya keselamatan bila bercuti. Bali memang masih ada daya tarikan kuat, budaya yang kaya, alam yang cantik dan penduduk yang ramah. Tapi cabaran macam isu kebersihan, lambakan pelancong dan persepsi keselamatan sekarang dah jadi perhatian serius. Sementara tu, Malaysia nampaknya berjaya ambil peluang dengan tawarkan apa yang pelancong moden cari sekarang. Rasa selamat, infrastruktur yang baik dan persekitaran yang lebih teratur. Jadi pengalaman bercuti pun lebih selesa dan tenang. Wah, teruk geng. Teruk ini geng. Ini bahaya geng. Kalau macam ini, Indonesia ini boleh bankrupt. Indonesia boleh bankrupt. Pengakuan orang luar ataupun reaksi Mat Syah dan juga Minang Saleh itu begitu tulus dan juga begitu santainya menikmati keindahan di Malaysia cuy. Rupiah Indonesia kini telah melemah. Harapan para pakar-pakar ekonomi Indonesia dengan lemahnya rupiah ini agar boleh menarik investor dan juga turis asing dari luar negara. Sebab bagi orang luar negara sana, rupiah itu macam tak ada harganya. Maka dari itu biar ramai lagi orang luar pergi ke negara kita. Tapi faktanya apa cuy? Malaysia lagi murah, lagi nyaman. Apa kita nggak iri dengan Malaysia? Di mana menteri-menteri pariwisata Indonesia. America is becoming apalah ini cuy. Minang Saleh meremang tengok kemajuan Malaysia. Dia orang sendiri akui Malaysia lagi maju dari Amerika. Aduh. Ada satu istilah dipanggil American Dream. Maksudnya ramai orang seluruh dunia dulu pasang impian nak kejar kehidupan lebih baik di Amerika. Tapi itu dulu. Sekarang, mimpi itu makin hilang dan bertukar jadi mimpi buruk. Ramai Mak Saleh sendiri dah mula persoalkan keadaan negara diorang. Diorang rasa Amerika dah tak seindah macam yang selalu dipromosikan selama ni. Learned that America is a third world country because of the rest of the world is so far in front of us and just about everything that
I don't know where we have this false narrative that we're like the greatest country in the world, because we are definitely not, guys. Yeah, I'm sad to go back. There are so many countries out there that are leaps and bounds in front of us in technology, society, everything. We should probably start spending a lot more money on building our country rather than trying to save everybody else, because we're not that great, guys. I can tell you firsthand, we are not doing great. But yeah, unfortunately, that's all I got to say about that topic for now. But yeah, I think anybody that's, flown to any other major city in the world can kind of speak to that as well. Dari dulu lagi, negara Asia Tenggara selalu dianggap mundur dan ketinggalan. Ramai orang barat ingat kawasan ini penuh kemiskinan, tak selamat dan jauh dari moden. Dan mungkin ada antara korang pernah tengok video seorang bernama Bill O'Reilly. Dalam video tu dia siap ejek dengan cakap rakyat Malaysia terlalu miskin nak beli produk Cina. Malah sindir pasal makanan dan kuasa beli masyarakat. Tapi cuba tengok video tadi. Ramai rakyat Amerika sendiri sekarang cakap negara diorang dah mula jadi negara dunia ketiga yang sebenar. Menurut data, Amerika merupakan antara negara paling tak selamat di dunia dengan terlalu banyak kes tembakan rambang dan pemilikan senjata api. Dari segi makanan pula, banyak makanan dekat sana mengandungi gula tinggi, bahan pengawet dan bahan tambahan dalam jumlah besar. Malah ada beberapa negara yang larang import makanan dari sana sebab kualitinya dianggap kurang bagus. Dan kita juga boleh tengok betapa ramainya homeless dekat sana. Ditambah ramai rakyat tempatan yang stres dengan kos hari hidup yang makin tinggi. Semua ni buat ramai orang rasa kehidupan dekat Amerika sebenarnya tak lebih baik daripada negara kita, Malaysia. Lepas tu macam mana pula dengan negara kita? Ramai Mak Saleh sekarang justru puji kemajuan Malaysia. Banyak konten viral kat media sosial tunjuk reaksi pelancong barat masa pertama kali tengok Kuala Lumpur. Diorang terkejut tengok bandar yang moden, bersih dan penuh bangunan pencakar langit. Sistem pengangkutan pun tersusun, internet laju, pusat beli belah mewah ada merata-rata dan kehidupan masyarakat terasa selesa. Memang jauh berbeza dengan tanggapan negara dunia ketiga yang selama ni diorang percaya. Guys, I think I found the equivalent of blue water in Malaysia. Actually, this is just fucking mental. Alright, yeah. 1, 2, 3, 4, 5, 6 floors, and I'm pretty sure it goes down one more. That's one side. And then look at the state. Look, it just keeps going. More. And then look, it goes more down there. It's fucking crazy. Guys, I've just arrived in Malaysia and I have to say the airport is the best airport I think I've ever seen, because like you go through immigration, come through arrivals, and like literally it's like a big massive shopping mall. Like they have Starbucks, Skechers, I seen a Uniqlo, I seen an H&M. Like they have everything here. It's actually so cool. Like I would almost argue like shopping centre itself is better than Castle Court back home. But so cool. Yeah. But my main thing here is like later on for dinner I'm gonna go and find an Nando's because I've been missing Nando's back home and it's my favourite. Ya, waktu banyak negara maju tengah berdepan tekanan sosial dan ekonomi, Malaysia pula tunjuk perkembangan yang sangat besar. Kuala Lumpur sekarang dipenuhi bangunan moden, jalan tersusun dan pengangkutan awam yang semakin canggih. MRT, LRT, monorail sampai lapangan terbang moden buat pergerakan rakyat jadi lebih selesa. Malah ada pelancong asing yang cakap beberapa kawasan dekat Kuala Lumpur nampak lebih bersih dan lebih nyaman berbanding bandar besar di Amerika. Fenomena ni menunjukkan dunia dah berubah dan Malaysia jadi salah satu contoh macam mana negara Asia Tenggara berjaya buktikan kemampuan dekat mata dunia. Sekarang, semakin ramai orang barat mula akui bahawa kemajuan tak semestinya datang dari barat. Kadang-kadang negara yang dulu selalu dipandang rendah, akhirnya mampu bagi kualiti hidup yang lebih baik. Aduh, celaka, geng. Bukan hanya memuji Malaysia, geng. Mat Saleh dan Mina Saleh ini yang dulunya sudah berlanggan ke Indonesia, bahkan dia menceritakan negaranya sendiri ataupun Malaysia itu lebih baik daripada negaranya sendiri. Ini bahaya ini, geng. Bahaya ini. Kalau dia orang menceritakan benda-benda macam ini kepada kawan-kawan, kepada jiran-jiran, kepada rekan-rekan pengusahanya, kepada keluarganya, maka
seluruh masalah dan juga Mina Saleh akan pergi ke Malaysia. Lantas, apa nasibnya Indonesia nanti, geng? Pakar ekonomi Indonesia yang bernama Benik, dia orang mengatakan rupiah ini sengaja dilemahkan untuk memajukan negara. Macam di Cina, katanya seperti itu ya. Sebab para pelancong-pelancong dan investor luar negara agar menganggap ringanlah Indonesia ini. Dan Indonesia nanti mendapatkan investor lalu mengelola benda-benda macam itu untuk memajukan negara kita. Membuat keamanan, kenyamanan para turis-turis. Tapi faktanya apa, cuy? Faktanya apa? Wah, ini buat orang semua ya. Solusinya ini apa? Ataupun Malaysia bagilah sedikit Mat Saleh dan juga Mina Saleh kepada negara kami agar kami juga boleh berjaya, ataupun bagilah ilmu-ilmu, strategi-strategi untuk mengejar teknologi ketertiban agar negara kita ini kan serupun ya kan, janganlah pelit-pelit, janganlah kedego benda-benda macam ini, ajarilah orang Indonesia agar kita boleh maju bersama ya. Saya harap sangat-sangat. Sila tulis di kolom komentar dan berjumpa kembali di video saya yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.